Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah al-qaimi bihuquqillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Aqulu da'iyan wa mutadarrian ilahi subhanahu wa ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong Al-Fadil Kiai Haji Badwi Muslim, Al-Fadil Kiai Haji Zainuddin Bakri, Al-Fadil Kiai Haji Mujibur Rahman, seteja para kiai simulja Kiai Haji Abdul Ghani, Kiai Haji Ahmad, seteja rombongan dari Bersari, sesetejana peten kaula sangat amulja kita hormati, tokoh masyarakat, langkong-langkong Bapak Kepala Tisa Tambrulao, sareng seteja jajaran posepo kampung selain, sepeten kaula amulja aki ajunan hadirin muslimin hadirat ibu muslimat sesami-sami muljaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kaula ajunan rabu deken tempat mesami kenging pangapora ben kenging ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mesami kenging persaksian ku laku dari Masjid Darussalam ya ajunan Allah sehingga kula wen ajunan mesami numpak masjid ku laku. Amin Allahumma amin. Sebetul kaula muljaki seteja panitia masjid pengajian tasakuran sebedaki neng tempat Masjid Darussalam kentoh sikocaki khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa'i aswaquha. Paling bagus tempat di alam dunia kento masjid, paling cobaan tempat di alam dunia nikah pasar. Iki bagi sehingga kula bersampean semakin apolong di tempat sangat mulia sampai sami isaksein sareng masjid sehingga kula berajunan mantir muka sareng Allah misami oleh barokah syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sebutin kaula amul jaki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kaula berajunan semakin iparingin pan sepanapan nikmat sareng Allah aiki kento panapa kegiatan ibadah di antara lain gula ben ajunan semangkin iparing kesempatan silaturahmi kita pangki sepeleen seteretanan sekampungan kenalan pada kenalan tapangki nyari mangkin sabab beda silaturahmi tadi pagi silaturahmi na kaula ajunan mulai kela acara kita mulai kaula ajunan rabu dek adinto selake patang abes pada laki, sebini patang abes pada bini, selake patang salaman pada laki, sebini patang salaman pada bini. Ampun banyak dosa seesapora sareng Allah dan bahkan banyak kenceran separingaki sareng Allah. Malah kula ajunan kun asalaman reng laki pada laki tasofahani apatang salaman dua reng laki ben orang laki bini pada bini asalaman ngolocor tu sekento. Alhamdulillah
tapi nikah tuh segini pak beni itu sana zina mun tu sa zina tu sa arasanan tu sa nabengal karing tua ya tak cukup asalaman pak ikini anapa pola na tu saraja tapi mun tu segini ngulocor teritan sebab kita pangkina kaula ajunan makanya dibuaki nang hadis qudsi man wasala wasaltuhu sapa apa orang senyambung dek lebele lebur akor satatangkeun akor sateretanan kompak satatangkeun wasaltuhu debun Allah engkau nyambung ben orang dia alhamdulillah timun kaula ajunan kompak sateretanan kompak sabeuleun satatangkeun asampung sareng Allah subhanahu wa ta'ala derem mamun asampung ben Allah odi napa nasi odi ronah teretan alhamdulillah banyak orang nikah orang amate keng ronah odi banyak tak banyak orang amate lah tahunan tapi kipakun odi ronah wa ila ruhi almarhum wa ila ruhi almarhum odi ron padahal orang mati tapi banyak orang acelen nyuon rebe alandu kabeda ketemu rasa sepedaan keng ronah mati teretan mi ko jak mati orang selak ka orang miki odi bila mun mati ku banyak tak banyak orang ajalan keng erona mati nah udzubil wa man qata'a tuhu sapa apa orang semegek kalebele sokeran kata tangke musuhan ben setretanan kotok tuhu engkau pegek ben orang dia makanya gula ben ajuan pak kompak setretanan alhamdulillah pas nomor 2 gula ben ajunan semakin andi nilai panapa idkhalus surur ala kubi kulubil mukminin mamasok kabungaan dek ka atena orang mukmin saya makin si bunga panitia si mabuda acara pengajian bunga lihat anapa polan sampian detengkap pi korse diletak buah tadi bagi bini anpos sak lagi anpos bunga panitia bunga kepala jisa alhamdulillah malah cek saking syuting tretan dan apa panitia apa nih syuting dari bunga lah diletak nemukan dengan tempat kebungaan ini dari non dari bunga makan ma bunga orang cek sangat sempurna amin Allahumma idkhalus surur fi qulubil mukminin masuk kebungaan ke atena orang mukmin saya si bunga panitia alhamdulillah maka tatangke itu sangat ikaparloh kula ajunan cek keresok keran ben tatangke cek somosuan tatangke nika selalu ikaparloh beres parlo kata tangke kering parlo kata tangke sampai mati parlo kata tang tada ceretan deng kopau orang mati pak kebayi kuburan tibi ada iki orang mati pas mandi tibi ada orang mati pas hajilan tibi ke kuburan pakun ngapot waki tatang saya mandiin saya ke boy kuburan saya ngosong datang mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu saat apa orang seiman da Allah iman de ketina akhir fal yukrim jarahu muljaaki datang ke dia alhamdulillah tretan keng bedai Banyuwangi tretan keng bedai Jember tretan keng bedai Kamal tak ning lebeleh keng bedai Budin Roma semaan si Budin Roma tretan iki tretan kalau kini ngiring kabar cek sakit cek mati tretan si beri Jember kalau ngiring kabar ki beri telepon tapi muntah tangke ampun ajar lecer tretan teh kirun ki alhamdulillah maka juga aja mun kata tangke saya ngajak sokeran cek somosuan cek yang lakulanya lau biasa pak cek manusia pak iki mabudi manusia tak salah iki maki kiai kain rutin wajar salahnya mana manus mahalul khata' wan nisyan manusia ini kenang na salah kenang na lopot kenang na kelero manusia mun bener manusia ko bao tak kelero benih manusia betoh wajar manusia salah kullu bani adam khata'un satu aja foto adam kelero tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun sakus bagus orang kelero orang si atobat kagus teh Allah alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad tretan sami muljo bangkat tetangkuk itu sangat parlo tretan teki
kani serna tatangke subhanallah reng tampur lauk mun oleh kani serna tatangke sukses teritan iki andi aku bae parlo jok rajon mantan hol atau molot mari kalau kunai tanya akibi tatangke mu apa mari lakon kake iya melober nyambeli kakimu iya apa sape berempah setong yabimu lober belang tolanga alhamdulillah kenapa malu berbelang tolong tatang ke mulai pagi sampai malam datang kapi teritan iki seneng tak seneng tapi muntah ikan ini sering datang ke kecewa teritan andi parlo jo rajon mantan hol lober itanya aki mat apa mari parlo kake iya lober nyambeli kake mat iya apa sape berempah setong yabi mat boceng mi boceng tatang ke tada sida tengah sekali teritan kecewa tak kecewa Allahumma sholli ala Muhammad lebih pas olehkan ni serna matua tak gini ki matua pas ni serta ni panggil manto nyep manto mau nikah ni seri matua teritan tak gini manto ni panggil ya jong beda apa pak ya yang kok laku ke sakian mulolo jong ting sakit laku sarah mulolo ngarang kok ila pak mati ya jong pancen lanjeng ngomor pak iya mohon bolan beda apa pak aroh tang tanah saber lebar roh atas nama kok api jong terus pak mun kok mati beli nama ya bingkok isang ko lagi kambon kapi jong nyep manto ni teritan wake celep ojeng teritan ojeng dari bunga tidak terlanjut atanya mantua atanya bila sampean si mati apa iku alhamdulillah lah dari bunga makan kebungaan gue lebih ajuan sebagian itu halus surur masuk kebungaan dekatena orang mo min Allahumma sholli ala Muhammad teritan sebutan gol maka kalabun tasakuran Masjid Darussalam tore kau lebih ajunan emoten nah apa sih ingki kata pas tabikul khairat tore ujungan dalam alako bungkus bagusan lebih palebur salat berjamaah lebih tatang ke sesemak ben masjid cek sampai kelopain palebur salat berjamaah kamas jid amin Allahumma pada petolekor teritan pada king utama tak menangkap masjid ke itu satunya paling bagus setempat mas saya nomor setong Masjidil Haram Mekah mun apa jeung ikesah sekalian pada berapa jeung 100.000 masjid kak dinto saya nomor 2 Madinah alhamdulillah mun apa jeung Masjidil Madinah sekalian pada berapa jeung masjid kok betah kenapa tampul lauk itu Darussalam 1000 kak lese nomor 3 Masjid Palestina Masjidil Aqsa Palestina mun apa jeung ikesah sekalian pada mun apa jeung ike itu 500 kak le ikan tu nomor berapa ya tak tahu je nomor berapa itu pak si penting paling bagus setempat mas jid jog aja tatang ke bojeng berjamaah ka mas jid alhamdulillah iki mun tak je pok bojeng musola alhamdulillah tak je pok musola apa jeung Roma wa duaan ben bini alhamdulillah selaki bapak jadi imam bu jadi mak mom taning bejeng gaya ni bini bejeng ben anak bi ni bapak jadi imam anak bini jadi mak mom anak bini taning bejeng gaya bejeng ben anak lah ke anak laki jadi imam bapak jadi mak bapak jadi imam pun tak tahu bapak jadi makmum boy anak-anak umur 13 keng nyaman bacaan Al-Quran sebut jadi imam bapak umur metong bolo keng tak tahu neng budi alhamdulillah makanya itu bagi amanah ala walidun waladahu afdalu min adabin hasan tak ada kol sang polaring tu ada anak potong paling utama kecuali nyangkolen adab sebe Gus amin alamin Allahumma tol sangkula bangatuak anak foto si paling utama si paling bagus engki keto nyangtolen adabin hasan tata krama sesae ikai makanan tata krama sesae masjid ngaji Al-Qur ikai makanan adab si bagus neng mosol lah ngaji Al-Qur ikai makanan adab si bagus neng madra
sak nyari ilmu agama lah pangaji pak anak nih ke pengaji Quran mun mengaji anak pasrah teretan siapa nerok bunte teretan makin banyak orang mengaji anak kalau nerok bunte mulu dan nerok bunte beringat teretan tapi pasrah biman kalau pada tengah kanak tinggi tanya kisah penyaman kaki cong parto ini mah bapak repot embun repot ya Allah anak nerok bunte pasrah anak nih kemun ngaji ya non mun pasrah cek kero alim bayi pak oleh alang jajak gelap pada tuan ada kan iki lagi oleh kenapa sih gak oleh beras sakampen abu jasar kan aja kalau sakampen nyanyur dur jirigin di atas sana tompangin pecot tompangin pancelin tretan assalamualaikum waalaikumsalam napa pakmu mas Raki Omar kento kiai Ustad ipan abra pada ada ipang ngaji Quran napa di pakmu berasa sakit napa torator mak beda nyanyi urah torator dia mak beda pancelin persiapan kento Ustad persiapan toko anak dan gulanya lah mulanya lah wallahi dunia akhirat toko lagi dan gula ridho Ustad ceni pak alhamdulillah pola nih serongi beberapa sampah macam dongkap gitu masya Allah Allahumma sholli ala Muhammad itu bu aki khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah paling bagus sebenarnya kapi orang sing ngaji Quran ben orang sing morok Al-Qur'an ada juga kusen ben panikanon kaulah ajunan mate anak tahu maca Quran masya Allah tahu sah sosan wa ilaruhi almarhum tahu sah kapan maca langsung nyambung karing sepot retan alhamdulillah lambe kula ajunan kina kanak teh ingat kan mun bedenak kanak khatam Al-Quran lambe ki malarat nih pak kula ingat mun benak kanak khatam Al-Quran nah pasti kalah reng sepo ni kapah kebayi tompeng teritan tompeng ate gih di atas nalang malang gengpang geng ajam teritan iki begadol magi si murok minakan nyukoren anak bulan khatam Al-Qur'an semangkin bagi anak khatam ada tompeng ada gengpang geng ajam rak parah teritan pas karo kiai daerah hasani buat ada tak langkong jengkel lero makna beniking ustad tero beres punten pak beniking ustad tero nyanyiur punten iki nah pajak kerompani king pangormat tak kaula ajunan iki nun iki gede na kaula ajunan sebagai orang tua mator sekelangkong polan anak sampai khatam Al-Qur'an apa bereng murong ni teretan anak sampai anak gini nih kemungkinan rutin nabi datu ku panggil di ngaki ya pak nih kak ku panggil di ngaki wae kan entuk karo jungceng becengan toh alhamdulillah nih kok kan kayak mulja na orang murung Al-Qur'an bulan sepeni kagak beden tretan alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad tretan sami mulja mangkan cek kelopain palibur salat berjamaah man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail siapa apa orang siapa jeung isya kalaban berjamaah masya Allah ini teritan ring peparing setengah terakhir siapa apa orang siapa jeung isya berjamaah faka'annama shalla nisfal lail orang dia pada berapa jeung saparo malam teritan lanceng 6 menit salat isya berjamaah iki 6 menit teritan kini layak saparo malam lanceng saparo kol 12 sampai kol 6 teritan iki nih pak kutu saparo malam rengko bao sampai ane suruh apa jeung tarawih nyari imam secepet kok mun tak cepet tak gende teritan tak gini nih kayak isa waduh cung sebatan boleh man sholat subha fi jama'atin pakaan nama sholat kullal lail apa orang siapa yang subuh berjamaah pada berapa jeng sama malam geretan alhamdulillah ulah sapan gini kapur maci pasti ada si mati para subuh gitu si marjadin masya Allah mari apa jeng sunat geretan cepon kulang di kapur mari apa jeng sunat subuh tadi bagi
napa hadiah Allah? Rakaatail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus ete beng dunya ben sesena apa nika cerita. Alhamdulillah nika seseto mari bujang sunat subuh ngantos kastos bajawa seto. Alhamdulillah orang seto tapi amal berjalan luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ma bisa sama nikah ya lakon cerita lakon pernah masjid makan pas matai masjid mun tak pernah masjid malarat si matai masjid cerita malarat ikinon ki mula pernah masjid mati naik masjid lebur maca Quran mati na maca Al-Qur'an maka kula berjalan alladzina yatluna innalladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Demun Allah pertama kula buat ajunan palebur baca Al-Qur'an. Alhamdulillah orang baca Quran nika sifatul mukmin alladzi yaqra'ul Qur'an kama salil utruj. Siapa tahu orang mukmin selebur baca Al-Qur'an pada benceruk pada bencer dari maceruk ta'muhu halwun wa ta'muhu halwun wa rihuhu rih matayyibun rasana manis bau naro iki wahi orang mun maca Quran deng tampur lauk lewur maca Quran pada benceruk manis rasana bau naro dari bau naro tatang ke melokili na teritan ikai masuk kota tatang ke kalau Pak Bolo kada aja Pak Bolo ke timur Pak Bolo ke barat Pak Bolo milo kili nak orang baca Al-Qur'an lima sampean umum tak baca Quran keng tatang ke namun silebur baca Quran sokor ya ceritaan milo kok barokan ada ya alhamdulillah ni kata tatang ke milo apa boleh nak po tu ceritaan amin Allahumma masalul mu'min alladzi lam yaqra'il Qur'an kama salit tamri. Siapa tahu orang mukmin saya tak baca Quran pada benkor mah pada benkor darah makor mah lain benceruk darah makor mah rasana manis keng tada bau najuk dari mukmin ganteng teritaan cuma mun tak baca Quran tak akili kata tangke iki bagi makan palebur baca Al-Qur'an pas nomor 2 palebur salat wa aqamus shalah angat kaki salat alhamdulillah salat wajib salat sunat teh kinun ki man iman cek qiraat salat wajib Allah tapi solen salat son wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah pas panebur asada para kajian panebur asada ko sedekah ni kan macam telok macam 4 nomor 1 sedekah harian nomor 2 sedekah mingguan nomor 3 sedekah bulanan nomor 4 sedekah tahunan tadi kutu andi di kagula bersambian teritan sedekah harian panapa palebur sedekah pun are kapasir pertama kambu kareng tua sidu lebih-lebih embu mula sepo embu manyaman serapi melaki serapi berapa telok tak nyaman serapi ke bakso melaki bakso tak nyaman ke bakso rawon melaki rawon bagi embu sedekah harian alhamdulillah sedekah hari luar biasa sedekah itu sedekah tu tadfa'ul bala sedekah nangkis kebelai teritan kula yakin ke sedekah kula maki kitab istong kitab beri keterangan orang laki bini cerai teritan cerai iki lagi cerai luar biasa andi anak bini bekratin teritan Masya Allah setong waktu orang tua si dua si cerai ni ntar ke pasar pak bapak ke pasar makan ke pasar pas bini si anak bini ini ibu dia aja ke Roma ibu di ting abid pak katamu yang orang ngemis si anak nih katamu yang ngemis anak lambe ini kok pasti lagi beras kan kenganan nyur ibu ki kare ngemis nih kak pandi PC kalau aki PC na bagi kare ngemis abid emak benbu datang dari pasar tinggal datang langsung ke dapur ningku kemudian beras nyur kan kenganan luang kapi di luang ditanya ki anaknya orang bing arek beras mak luang man kengan nyior mi luang iki bu gelak
bertamu ngemis bi gulai beriin nyor beras ngan kenganan kula di pese beri sekone bi gula bu jadi penyakit tebede lembu dekorai sorokan terapas kebodohan ini kudu di kaki penyakit pak ibus tuh ternyata anak nih segini ibus tuh sampai ini kan luar biasa makin cerai sampai tanang anak nih kayak ketok bu ini ke kitab sinra lagi iketok tanang anak langsung ibus tuh yusir keluar bendina benitang anak Masyaallah akhirnya tretan ibu buk beres si tanang jalan kapan siang jalan ngampung makan kaureng kapan malam ngampung nginep ke bengkona orang tanang nyirep mulai kaping ternyata akhir-akhirnya masuk ke bengkona orang si agak beksoki assalamualaikum waalaikumsalam intarin bi orang dari kamar ning di kamar dek nak kula di tisaan pak kamu bu mak jauh engki mak cek jauh nak ketibi nah apa parlo nah sobung pak ki mun aja mun siang gula jalan ngampung makan kau reng mun malam ngampung nginep ke bungkona kin tandi bapak tandi bede pak ki gula teken de ibi reng tua hi loku mai deuri tretan merek pakani amit kalangkong pak gula kenyang bang kata mungkin antos keluar tos bede napa pak andi perbegen hanya tanya napa pak sampean andi laki punten tandi pak sampai nanti vokal punten kulit nanti vokal single masih pak single alhamdulillah mun bereng parlo kesampean derem aduh saya si parlo ke gula pak yang kan umpaman bereng lagi parlo ya tak napa cuma gula tak kendereng tua pasir pasan wali napa oh gempang mun wali gempang urusan kaki ay tak apa-apa kor pada nih seret pun akhirnya teritan isro antos datang anak si laki si tang orang tuan dua itu andi anak laki ki ke pasar datang anak laki itu isro teguh pocong wak bedere paraben yampir iromaroh teguh polami cocok ke ben mun kangkuk kayak cocok kacong malah muncan kok rajinan gendengan ben bencong mun keng cocok ke ben mayu kabin nak teguh teretan cocok pak iki pak cocok totok lekas ipa kabin ting mare ipa kabin teretan lambek kan beri nasi ponar teh hinugi nasi ponar mari ipa kabin langsung makan nasi ponar si bini dia mulai rembeng teretan ya Allah engkau tandi tanang sikangan apa sih pengumpah terpaksa engkau umpah bentanang sikacir muni petahung kita temu kok cek tandi tanang kok tak kira kendai bitang lagi ya Masya Allah abid makan langsung bismillahirrahmanirrahim ngumpah tanang sikacir ma'ar si lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya kita soki tibi keromat tuan agak soki lah sombong setengah mati lek apa mak ngumpah tanang kalau bentanang sikacir nangis dan keluar tanang sikangan ban mun ngumpatan ang sila kalbantan ang sikajir tau tibi akibat kemarin nangis dua panap apa sebeda hetip ternyata napa hetip suara tadi orang yang ternyata napa jangan suara ya imro'ah ikhriji yadakil yumna reng bini keluar tanang ben sikangan mari pabeli bi Allah barokana ben sia sedek alam bu tinggi keluar tanang asli selambu abuli pole nih kebarokana soda as-sadaqah tadfa'ul bala sadaqah nangkis kabela bodoh apa sadaqah harian alhamdulillah beda sadaqah mingguan sampian mau nintar ke masjid ini BPC pak ini BPC masjid parlo BPC nikah ini parlo ibu C parlo nyanyare ini BPC pak alhamdulillah masjid kerokok tak jalan lancar terus ting sejumat itu kulai 2.500 Masya Allah tretan kula saben nyabek kotak itu pok darul amin masjid nih tinggal seminggu itu ya Allah lele mai bulan 6.000 kiamat kula pahintar ke Jember ke Temora Tanggul non atau berkalong mana penyaman mental kon bareng hari Jumat pas hari Jumat ikat disah masjid para pani rehab kula para pana bojong sunat pas bedanya be amplop tretan terus tingtekku mari apa jeng amplop kosong amplop itu oh bangunan masjid engkau reng mature jauh munya be 5.000 tak sesuai bencaunan mereka seket deh jangan seket gula bah akar tak oh are kening tende pak kebengkur ya nampu buang kotak roda gudi jangan dua pak kebengkur paham kompol buang kotak jangkui aku ya apa amplop buset kan gula saset pertama masuk saset
bulan datang minggu datang kapan minggu datang bagi sesa tajo sekona bagi itu kapan datang teretan genten set sanyar set selaju tajo kapan ibitong nemato seket hebat alhamdulillah sada kaminggu wan alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad teretan sami mulja sebutan sedekah luar biasa Pak muncul mama masuk mulolo baha ya iki masuk mulolo tamang keluar bahaya apa nih nginom mulolo tak kemi palang tak palang ngakan mulolo keng tak tae palang tak palang orang kadang dari iman ke ilmu tabu akan tuh aroi kemen Pak kok duri lapar ikut teretan ya Allah mun kadung ledu PC seblong bolong tak cukup rumah jual tak cukup tanah jual tak cukup nih dek tuh kedua Rasulullah as-sadaqah tadfa'ul bala sadaqah anangkis kabala mantiran pada selamat amin Allahumma semuanya tahi bagi nikah ampun Rabu saja ya khairul mubid Rabu kibat diampun mulai gelak segitu Pak subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh